Tagpila kilo rin po sa'yo? 4 gapin gorong kilo ron tibo. Dako na kagalubihan po sa'yo. Mag-say-say nila. Naisikat, kubrahanan. Muna itig deliver, mga karbis. X GG. Kelebihan beliau bagi bantu. Ini saya mau usap nih grup ya. Saya sedang usap terlebih. Ako video na ako nagkaroon na ba? Ayos ko yun. Tugid. Oh. Yun. Subscribe lang sa YouTube. Subscribe lang. Subscribe.